Undangan Partangyangan Bona Taun PPTS, Paparan Toga Sijabat Sejabodetabek. Horas Paparan Toga Sijabat Sejabodetabek. Marhite Suraton Rodo Hami Manggokon Huhut Manjou Hamun Apirnar Sangapan Paparan Toga Sijabat, Asa Marneang Nilaka Hamuna Romangadopi Pesta Bona Taun Paparan Toga Sijabat Dohot Boruna Sejabodetabek. Imana ing sipatupaon tadi. Hari tanggal, Minggu, 14 April 2024. Pukul 9 sampai selesai. Tempat di Geraha Delima Jalan Wijaya Inspeksi Kalimalang Jaka Sampurna Bekasi Barat. Arop situtu durohanami di Haroromuna Romangadopi Ulaon-on. Disiala Haroromuna Hupasahat Hami Maulia Tegodang. Panitia Pesta Bona Tahun 2024. Paparan Toga Sijabat Dohot Boruna Sejabodetabek. Ketua, Maidin Sijabat Sarjana Ekonomi. Sekretaris, Insinyur Deman Sijabat. Mengetahui. Badan Pengurus Harian PPTS Sejabodetabek. Ketua, Arifin Sijabat. Sekretaris, Bonar Sijabat, Sarjana Ekonomi. Susunan acara. Kebaktian. Pelantikan pengurus baru periode 2024-2028. Makan bersama. Hiburan. Untuk acara tortor, mohon membawa ulos masing-masing. Mauliate.